Ljudi od Enica Games i danas ćemo snimamo Amnesia The Dark Secret. The Secret mislim, hajde počnemo. Ova igrica je jeziva nekako i strašna je. Stavit ću sad malo pauzu prije nego što stignemo do dela kada dođemo tamo kad počnemo. Vidimo se kasnije. Okej, vratili smo se. Wow. Haha. Šta je ovo? Wow! Wow! Što je ekstra? What the fuck? Mr. Chair! Mr. Chair! Wait, wait. Stupid chair. Mr. Chair. Mr. Chair! Stop, Mr. Chair. Hey, 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 hey. Mr. Chair! Mr. Chair! Što se ovdje dešava, evo te. Ja, okej, idem ko svetlu. What the fuck? What the fuck? Što se desilo, bre? Halo bre, hoćete crkli, what the fuck, shit, evo ti, što je ekstra, ajmo ljudi, bing, hello, hello. Hello. Wow. Yay, Tinder box. Pink. Hello. Mr. Table. Shit. Tinder box. Battle. Mr. Chair. Mr. Chair! Hej! Halo bre, kako si nastala? Jebote, ko mi tu paca petarde pri moje kuće, jebote. Ajmo krećemo. What the fuck? Ček, tamo se vraća. Mr. Chair! Mr. Chair! Ajde, stolicu bre. Ajmo. Stolica. Moć! Moć stolice. Wow! Wow! Ljudi, ste vidjeli, evo te? Ekstra. Opet ti. Opet ćeš budeš bez glave. Eto ti ga na. Okej, zašto? U redu, ajmo. Ne. Ajmo ti, ajmo. Jebote, što mi je musna slika. Da, to je normalno. Znači si još kao nešto... Ne! Vrati! Stavi mi na glavu, hoću zaštitu uz uši. Stefane! Okej. Pa ne bacite nas. Wow! Jej, druga stolica! Šta je ovo? Kosta ti idi. Idem ideju. Ajde, otvori se sesan. Ne možete ići sad prije. Teško. A idi. Okej, stolicu sad ću te sahranim. What the fuck? Ma, jebem ti mater. Neće ona da se
sahrani. Da želim. A ćao. Budi tamo srećna. Ja ti donesem još jednog prijatelja. Ne, nemoj glavu. Ok, on će mi doneseti sreću. Je, da vidim Stivana da ga nađem. A onda ću da ga nosim. Gdje? Come on, Mr. Chair. O, vode ljubav. Carry on. Vode ljubav. Bravo ljubav, ljudi. Ej, deskac go. A tu si. Otvori je. Samo da znaš na F3 Drš. igraš. Drš. Neki nešto bilo. O, veš. Sad ću tebe da sahranim. To nima lijepo platno. O. Sad da vidim. Šta je ovdje? Holy shit! Mrš! Da odem tamo jebut. Nemoj. A čao ljudi. Znaš strče jebate. Na shift. Kako trče ljudi? Ne možeš sad što si kao mutan ili nešto. Je. Idem ja. Well, ajde, učitaj se jebote. Vratit ćemo se kasnije. Šeš. Eto ga, došli smo opet. O, lep. Tamo. Buk! Knjiga, jej! Ajmo. Daću te Stivano. Shit! Ti di prva. Jej! Treba mi nešto da osvetli moj put. Treba mi fenjer! Tinderbox. Jej! Where's lamp? Where's lamp? Red TV! Nije tu. Red TV! Nije tu. Ajde, ti će mi donesiš sreću. Jebem ti mrak. Red TV! Smiri se. Hello. Hello. Where? Where? Yay. Tinderbox! Kako da gledam inventar, ljudi? Ne, mislim. Hello. Uj. Ajde, krećemo. Where's lamp? Uj, tab, ček. Where's lamp? Ne, tab se gleda. Where? Treba mi ulje za lampu. Dobro, mozak mi pakao. Ma jebote. Misliš će? Ok, više mi ne treba lampa. Mrš. Pipirići. O je, ja trčim. I'm running. Jebote. What the fuck? Ne. Ulje.
mi treba. Ah, ulje, 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 ulje. Reci mi da ulje. Ulje. Anja. Čak ima nešto tu. Wow, tinderbox. Ja sam veštica. I'm evil wizard. Wahahaha. Anja. Možda ima nešto unutra. Ti ti ti. Ti ti ti. Vi šta će? Ok, ne može se otvori. Where's all? Ali, ej, ulje! Jej. U redu. Tab. Čekaj. U redu, ljudi. Pick up. U redu, još malo pa ćemo završimo video. Nažalost. U redu, ljudi. To je sve za nas. Vidjet ćemo se kasnije u ranijim epizodima. Maha!